kublay pi baro la day markmat ngala day ban ongi pi kumno pilong ngangai skema pi don hapdeng gemet ke pokoj bekhia de gajingker khu jong ublay ubalong nong pen imen osis pa jong pi bat jonga doni way brave phone nga nagi than jantia yong pastor balay ba piklem penmi ye khubor la kham slem manta ngong ikong ani kong nagajing bon kam nagtakadaw bamyo ye kalat bon sin ngam don hiru hangne hagajaka bangade bandon nagtakadaw klem yo ban ye sam iktin ke jomblay kat nungun na pedeng jompi bas nyu kenja kumbai ni kong siu kenja habangim yo snyo ye khubor jomblay lengba ga YouTube channel hoy bon na pedeng jongi la se ngila le jing seng man la katayo ngila yo lepai kubor henry don ki kem day siu tanat ban pet ki phone na ying ting siu dom sim siu kwa thia jing thia pet ki phone snam iktin ke jongblay hajaka ban pet film snam ki jing ruai ke niam hajaka ban snam jing ruai perthai bar hagane ka por ngai skemba lengba jing yo I jong pi ye gane ki thumbnail pi kwap man snap ye gane khubor hagane ka por nga shimi gane ka lad ban pi siu bhai pi way wala ngam yo I dur khmat jong pi ru henry jisu ublay u yo I ye pi hai be pidon bar ngaduai kat bagina ye sami kten jong blay hagane ka por kan long jing khu namta jongi way pi way menem step ngayo ka phone call na I way Rangbah on the phone ngong enga klem yo I pi play dukan yong inga om menem mit pastor ka por lai beji katendra katrok ye ke dukan jongi ngapat kum step pelat kita jingmut berkhat ne kita kerkom kren ngong ye ro you try yong akum no pastor ngan ye ro you try ngong em ke jingmut ke jonga ke longba ai ngo yo blay na marba pimdon hadukan namar barbor tagi berdon gapor kabaki barok shing chisem kithia hangta dukan roads rock henry menemit pat kilai thia shing na ta jingmut jonga kalong ai ngo yo blay baki klem don hadukan rating teng ha jing step pelat kata kerkom kren mo klem de perkhat le se kom perkhat shaway kren de kumway ngaong itaw brew yaro you try hap deng gajing accident ni kedukan la do lut ik badon nang ta la jot lut henry ong yaro you try haken ni ke por ngangai scam ba honya de brew step ba henry la da pim sio tho rewind kendit nang ta singap yang yo mut ye kaway kren ni kaway mon te nga pedia sio bhai pi baro ni kwa ban ai ngo yo blay ne marbo ulari la sumar ngi ngi por bala dem nga kwa ba pin duai nam tai ni khna ide jailing do apli don apdeng ge jing stom menta ka bajor I mejong I phone ngai ong pastor siong ba ban duai nam ta I khon jonga I don ge jing pang balong critical bar ke jing duai jong pi om don kino jing pang bam la ban pun khiat ge jing duai lang ge jong I ke jing pang ge jong I ke long ba tip don uwi ha ka jabing dan ni hakle jong I bat menta ki do idang dan hapdeng ke treatment bala bones ni klem tibreu tengah kerpat pi barok ge bepej ni video siong ba ke ne ka por le ni ha ki ne ki sngi ki ban wan le ni shibet siong ba ban duai nam ta jong I te shwa bing ya chmatung in pedem kle ha ke jing duai kokpa jing yu ba beneng ni kwa ban ai ngo I meu blade mar mel ai ni ke ne lat sisin biang ban ye samik tin jong meu blade leng ba ke ne ke YouTube channel bara try ke ne ka por shwa bang ne samik tin ke jong me ai bum sim ko jong me dor kan le nga khnam ba ke ege bangan sam ke ne ka por kan wan leng ba ke jing pasio jong me kan wan leng ba ke jing ai bor jong me ke wan leng ba ke khet ke jing snake jong me khnam ba ke long jing khu yanga ba ye baro ki we basngam ne la ke jong yeng ke sem ke jong ki nga dua meu blade min ma bi ke jing basnyo ni jing ruwa jungi bar kurkuru atrai nei khon gi jong me don apreng gi jing pang jing stom ha ker kom bakar pang la de long mon jong me am don gno jing pang ba meu blay mem la ban pen khia ker khu ya try khnam ba ni khlung in kendit ne ga ne ka jing yo thia jing la ka to ga ne sngim khnam ba I me jong I la ban sim ni na ICU ba la ban dor kan lem bat I ma ba try gi pop jing hen ker khu ni ko bor ha ker kom bakar pang ga ni klim man mar ngong I pan ha ker teng jome Jesu amen mat pedeng ke bangane sam ke ne ke sngi le ne ke ne ke por kom pio I ke ne ke thumbnail ke bangala bu ka ong Hato Dei Ban sim ke jing pynbaptist ha ke por khlung khna ni on Ynda la Rangbah le ne don ke ong le sing la ban sim nok ni Hato Dei Ban sim baptisma ha ke por bingidang long khlung khna ni on Ynda la Rangbah menta ka sngi kat bangan kren ni ke ne yo pi ong banga keno ye no em ngam don komputer ke jing thmu ngan pulik ting jong ble la pisio day bot la pisio day
Kesong kamon kejong pi. Henry kejing keli kelong ba. Hato kum ki Kristan ngi day nem ban shim ye kejing baptis. La tikna hoj. Henry kapor khynnah khyllung ne anda ngilang ba ne anda temen le ne por samla ha kenu kapor. Mentagas ni ne kren ni kene keman. Ye kentin baptism la mi kumba proposin tam ha ka Bible don ki scholars kyong sispasin don ki scholars kyong nyoposin don bang nyoposan kum taterter don ki KJV don scholars ang bakam pau kumba nyoposan sin ta kumnor ka ni kentin baptism kam pau ka Bible kumba hat pedeng nyopo kumang hado sispasin ka pau ha ka Bible ban yo iwar jisuru syabun keu shabneng kabunang keu shabneng uang yikisan ranjung uang Matthias gospel kat kum Matthias kelong ba arpa pra de khot ka ba khat kendai kong kumni na mar kata ken to ke de lek no ma pi to de pelong san rani ke menriu baro de pen baptisiki hakerteng kpa ukon ban sem bakoi ngi ba ka de ka we ne ka jing ta jong jisu hi ba chua pun keu shabneng ong yikisan ranjung baro kele yelam ban pen baptis ki keteng pa ukon bat men sem bakoi kamut chua bu jisu le ke dang kentin le ni kam ka badan kam yengi bangi de ban le Henry ondo jisu tala don habneng ngi per Kristan kidon bon jai ke jing baptis kanu jai ke jing baptis PUE P way R lai leni pijo yos new ledang pilap yos new se ar lai jat ke jing baptis Henry lebeng iklum lang ki baro hidon tang lai jat ke banengkong ki khot immersion baptism kabamud on baptis day bat pengam baro hapo nang ta ka ar perkyong pouring leni effusion baptism kabamud chuthe dek hakli nang ta dan skaway par ke jat baptism kong aspersion leni sprinkling baptism kamut chu senrai dek kini di light li ke baptis ke bapau bha ha ka generation ne ke juk ka bangi im menta kum kano ke baptis ka bangi deben shim ye ke ne kentin baptisma leni baptism ye ke ne kentin baptism kam de kentin khasi Henry kawan ne kentin Greek ka bang baptizo ka bamut ban pengam kamut gani kentin baptism kawan kentin baptizo kentin Greek ka bang mut ban pen ngam tetang ne risio tho kamut kentin baptism ka dei ban pengam tem ta kas ngin pet gaktin jong blai kong kanu jai ki jip baptis ngidon ke city Paul skinong Ephesus kanong basau de khot ka basan kong way you try ka way ka jinget ka way ka jing pen baptis way you try ka way ka jinget ka way ka jing baptis san ray menta par ngi si bon ba ka jing baptis ndai lene lamde si bon bar le si lai sau jat ki bedon Henry ktin jong blai kong e jing sang idon way try ka way jinget ni de bedon ru ka way ka jing baptis la ding ong way jisu yo Kristan ka way ka jing baptis ken mo la ka way ka liang Henry balai bon tom ta gan kong ngi baro ngi de ban keli ke kita kindon swaban sim ye ke jing baptis what are the steps that should be taken before baptism ke kita kindon ke bangi de ban sim swaban sim jing baptis kabala nangi puli ngan sibe tanggawe ke khot le sikal biang gospel ket kumu Marcos kenong ba khandriu de khot ba khatsan ka ongum ni ula ongru haki to let pi shika prthei ba to ye labye gospel ki benriu baro tiu tau banget ban yo pembaptis henre yo tau banget on penrem hang ni kong kum nu kong to ye lab u jisu ang to let shika prthei baro ko we to da ye lab ha tau banget on pembaptis yo tau banget on lek nu on penrem Tahang ning su thoe kamut kendon ka ban kong ha chwaban sim baptis kong khele jelap le hikai le bengi lek ban hikai yikna rit ke bedang don hapo ong daisnem kim pat su tho ta kumno kin ngen na ta gadau u bleu angina do ke sen ban kong freedom of choice free will kamon lai noi ban jit na ta gadau hang ni ru bleu ongi uang iktin jong khele chika prathai baro ko we om de tang khasi jantia henre prathai baro ko we de lap iktin jong ble haki ben reu baro om de tang hak balang jonga balang chong pit balang chong no chong henre haki ben reu baro yalap nengkong nang ta laga kinget ai bakin shim jing baptis bat yeki on penim yo bamnget on pen rem kamut yalap ka kamram jong ati banisam ka kamram go jong pile manget la pinget baptis la pinget
Syong api Henry kitin jong bleng ni kong lada kim nget on penrem te kamut ladang ishim kenuksa u kena badang don shipos nem nga sulet yalap i ngong pidei banget yo Jisu hato try kumnu response ni kejing pai kitin tak kena yanga let's say kim sngap piru dang yalap let's lang yalap tang shipo ka samniru yo kim sngap na tagadaw kitin gi jomble hang ne ngi sutho ki kindon shwa ba ki breu kan shim ji baptist kamut ngi dei ban yalap le ban hikai yeki kitin gi jomble le shpang Jisu le da kingen on shim baptist yeki on penim yeki bam ngai pat le da kisyo tho u ble un spinrem un spinjon le da ngim ngai le ngim pediang yo Jisu kejing mud ayu pada pembaptis dan ki breu anda ki baptis apa ki shishong u pastor le ni nong ilam shubat na kle dan ki baptis ko mapi ki ni gadur da ba dem shedin dan ki baptis da ba susan red dan ki baptis da ba shuthe Henry haba pembaptis kum hakabalang jongi hak ngi pembaptis da ba pengam hak kum ni da bentia kum mapi hak ni gadur balai na marba la dangi pule ke sitiu Paul ki nong rom ke nong benreu de khot ka balai bat saw ko kum ni ne pim jutip bakat ki bangang nangi ye ke bala yo pembaptis yo Chris Jisu la pembaptis yang ngiken ha kita gejing yap jong u na mar kata ken la pteb lem yengi bad u de gejing pembaptis ye ke bala kata gejing yap jong u bad kata kat kumba la pemipat ya Chris na kibayap da kaburom jong pa kum ta bangiru ngin yayaj ha gejing im kabatmai hang ni kong gejing baptis balai ngi bon ngi baptis da ka pentia kum ne kum bapi kedur hang ni marba kong kumba Jisu uyap balula den na jingtep ngiru mong ngiblong ibreu betul bedena ngiru ngi tia ona yap ngi tia kum ne ndei ka basu shong kum ne na ta kada ona tia ona yap ngi pentia nanta ngi don na po jingtep la benong ngi la sai lo kita gi pop jongi nanta on ngi kepat jayu nanta ngi long gi jing thau betmai kum Jesus Christ ro umi pat ke yang peli ka mamut ya ka jing yap jong Jisu ya ka jing tep yu bat nang ta ya ka jing mi pat ka jong Jisu tang ngi scam bila su tho balai bagi nga katkum ka Bible hi nga ngi scam ba jing baptisi ka dei belong da ka ba supen thia kum ne badu breu pen thia kum ne kum pi idur na mar ka yang pli ya ka jing yap ka jing don po jing tep kum ba Jisu don bat kum ba mi pat ngi long jing thau ki bathmai kamu da ka Bible ka hi ka ngi e ka jing baptis ka la da ngi shus red ngimla on da shiyap breu shu sun red kindau ngimla ngi habban tep baro na kita kedaw kita jong blay ko ong kajing baptis ko bleng yang pili ya kajing yap kajing dona po jing tebat kajing mipan ngi baro ngi lom ki Kristan yo Jisu Krispat la pen baptis kumno hakano kurkom ba yo Jisu la pen baptis gospel ko Marcos kelnong banengkong de khot ka bakhandai ko gumni tekala jaru hakita gis ngi ba Jisu la wan Nazaret ka ba ha Galilea ba la pen baptis yu do Yonis ha Jordan hang ni Jisu la pen baptis hang no lai pembaptis yu ha Jordan kan mau bang ni syai Mary syai Joseph hato ki rai Jisu kong u Jisu u lawan na Nazaret syagili laya bala pembaptis yu dau Yonis ha Jordan kemudian yu Jisu on dau la he kemudian bau wan ni kemudian beriu la siu tho hak Jisu tho jong u hi u wan baru leg u pembaptis om de gejing yalam jong kimik pa Henry de la Dehi nangta Gospel ko Matius kelnong balai de khot bakhan rewong u Jisu te on dala pen baptis yo la keu no kumne na ka hang ne gi ba on the deb Jisu ban baptis u keu na ka nak tegdaw hang ning isu tho ba yu Jisu la pen baptis yu ha Jordan de tang ke Jordan le se kham ke dong hanre sha ka ba bon ki la de pipet ke Jordan ha ka generation jong i mentaru ko Jordan de ko wa ka ba he ba la pim nge pet hak YouTube Google pinyo ikat no jing he jong ke Jordan kambur Jisu la pen baptis ya u ha Jordan le da long ban su senrai le long ban su the le long ban kumno don kam ayu ban le Jordan kin syura ko sikatli na simok ne kat badon kam nang takin le kita Henry Jisu ukwa ban peni yengi ya kenuksa nang tegedaw gakitin jong ble kong hagal Yonis kelong bakhalai dikot ka bakhatsan ko ngumni na marngal IP ya kerukom api bad ba piru pinjo le kumba ngaru ngale api
Na tagadaw blayo ay Jisu ay ngi kerkom klam banginom don excuse ala sai ngi walau Jisu la peni ngi genuksa ga example Henry katangi dang ngi kelumar Henry hang nek tin jong blake ong bu Jisu ong ngala ai pi kunuksa hoi kenik benta kelong ngi jing sai kejat Henry mde tangi jing sai kejat gino ngi de ben bot ye genuksa bu Jisu ulabo yangi nang tam yo Jisu por budang long khyllung klam da sipin baptis yo Jisu Henry la pen kentang yo Jisu hakabalang jungi por gi khynnah kidang rit ki kemi kpa ki alam si yeng mane nang ta om ban pembaptis ki Henry ban pen kentang yiki pen kentang kamut kadang ke jingi tekular haki kemi kpa hakman kabalang bahato pikloi nem ban yelam ni kon jong pi hakalenti ke jong try pinikai ki yekti jong ble pinikai ki ban duai kamut ke jingi tekular bon se ni kadai yeki kemi kpa ban hoi ki da kerkuru yeki khyllung khynnah Namar bale gospel kat kum Lukas kelong ba ar dekor ke ba ar puwei kong kumni te on la dap prasngi ye ke ban ot share u ye kerteng jong Jisu ke ba kerteng ke bala ai dau tau angel swaban pun ye u hakpo ban on la dap kisngi ke jing penya ye ki kat kum hukum Moses kila le lam ye u she Jerusalem ye ban le kum no ye ke ban pembaptis yu hang ni kong ya ke ban pen kentang ya u shau trai ken ta hang ning yo I ba yo Jisu por budang red la pen kentang yo Jisu Henry on the por kentang u dan lambat no Joseph berneri kemi kpa Henry on la he par Jisu dalade u le chawa Jordan ban la pen baptis yu kamut pu ya Jisu por budang red la pen kentang on la he pan la pen baptis Nang tau Yonis unang pembaptis uruan pembaptis lej dei nong yela berlekat sebelej ura ko kendiat hang ni Yonis kel nong balai kor ba arplai kong ni te Yonis ru udang pembaptis ainon hajan salim na bala dan hang ta bon ki te kilaiwan berkila pembaptis yaki hang ni non Yonis nong pembaptis haba open baptis kamod ulej ki jaka babon ki Jesus Christ ru mi lagi babon ki but Yonis ru open baptis haki babon ki nang tatong ini pek igduk sa jong Philip kat bo Philip dang lej na Jerusalem sa Gaza kendo yo way breu Eunuch mo ngam kwa ban patayo Eunuch Henry nga kwa ban ito pi Eunuch ada lej ni Eunuch puli kitab Isaiah bada din Jonis yo Philip yo iyo bara hato mis yo to ige ba mi puli habam dan pisyo to ngat kumno ngas yo to nang ta suki kia pule berarti kam kia apostol ganong ba Pr dekot balai pun rekong kumne te kat ba kidang yelej hakata kelenti kila poy ko kum te tau Eunuch ulaong hakmi kum ke ban pep yang ban baptis yang tang ni gi bau ni Eunuch de ban chulej ban baptis yu Henry pule ban syo nang ta Yonis o Philip yang bhamap persyayo ban hadbin on lo syangim tikat no kenta Henry ong on hadin bong ngayi kitegum ngakwa ban sim ki baptisme no bala ban khang yanga lani ban penpep yanga dekot ke balai punyo kong kumni teu Philip ulong la da mengej na la gadono jong me baro me la uong ulai tho ban ulong ngangej bau Chris Jisu ulong ukon ublay te ula hukum ban pesngai kali ban le hier baro arngut sikata ko mu Philip baru tau Eunuch de te badla penbaptis yu te haba kilang wan kiuno nakta ko musim utrai la rano ya Philip hang ning yi bau new Eunuch ong ba katay ko mano bag laban pep le ban kanginga bangan sim ka jing baptis ban Philip ong la da menget yu Jisu na dog do no jong me baro don bala ban kang yemi hakajogur kom ngiro shwab ngi sim ye krai ngi deban nget na do ko men sim ngi deban syok tho kumone Eunuch ko syok tho baru nget baru Philip baptis yu ke kamram jong Philip de tang ban hikai ke kamram jong ade tang ban yesam kamram jong pastor de ban hikai Henry kamram ban nget ban sim ji baptis kadai ke jong pi kadai ke jong ngaro ngala sim baptis ga arta ga bangadan khat prasne me Lada pepen hakim balang menshwa first century ma ngi kum gine gidur. Le sing jaka bjinjarum ki penshna kum gine jaka ban penbaptis ki. Nang tadon gijaka hagapor dark ages hagapor be Kristan kisha penstamben ki shna kum gine jaka ban penbaptis ki. Balagi de tres tamban penshna kum gine ne markisyo tho bo Jisu la kurkom ba penbaptis dei ban pengam yaki. Balai badon kam ban pembaptis Ynda la Rangbah
ki kam ki apostol nong baar de khot balai pnyo kong gum ni te haba ki lios nyo yikene la dungak yela ke donot bar kila ong Petros bar kita ki we apostol apara kumnungin le te Petros ula ong yiki to pin kila ka bamun ban baptisi pi we po we hakerteng u Jesus Christ ka ban map yaki pop ki jong pi hang ni kong kabu Petros udang yelap kong kedungak ye ke donot jongki hato knare dula besyuto hato kalaban dung kubor haba pastor yelap haba kitemen mesan girang babelang kilap hato kilap besyuto hato kalaban dung kamud mano balaban sim ke baptis tau bre besyuto ken utaba on kta on yelap on yusnyo kubor kedungak ye gedon jongi uta ken bit ban sim ya ke baptis hang ni gong lada pinget ngalaban baptis pi badan repide ban kelaga mamut ban on baptis ya pi hato kena on pen kelab mud ye kam tam la kidon po lies nem saus nem hato kila laptop pila ban ola kha po po ben re kene di freedom of choice kene free will jong shimet te hang ni Petro kat bau Petro sedang yelap wong lada pideiru ban kela ka bamut ko ki perlok le dan pedeng jong pi hakani ke por bab shim ye ke jing baptis na khot ye pi ban pin shim ye karai ban atra nga syu thonga kwa ban shim ye ke jing baptis wada gini ke por bal dem ke syu tho de kum we Henry menta ka singa syu tho ba ke jing baptism day de ka ba ngam tip Henry de ka ba nga syu tho u Jesus Christ ong yalap hikai u ba ngej an baptis atra gini ke por bal adem ngam syu tho kumbalong u to yunok Henry Philip ula hikai ki pastor kila hikai mentang asyo tho manoban pep nga ban sim ye kicing baptis but hang nir kong Petros le dekadung kumbong ye kini ki breu le dekadung ngak ye kedok no ke jompi manobala ban pep pi ban sim ye karai dan pedeng gi breu ko ngata kumnungan sim baptis apa par dang rit ngala sim ke jing baptis le de pikili nga ta ke jing kili ngan ong bet ba pik nem pat shimi ke baptis na mar hapor pidang red dei ma pi be shim baptis dei ma pi be led Henry dei ki kmi kpa ke ba yalam mingi but kam dei ro ke baptis shimi ka dei ka jing pen ketang yu jisu por benang red kan mau pen ketang yu ondula he u shim ya ke baptis Henry don pedeng jong pila se pisiu ye kata pangala de baptis tu long nem long na walang ala ong pi ke baptis ke dei ondala he le si don pedeng jong pi le si gini ke por ke bala de pisio tho bakam dei kur kom mentapat pisio tho ngakwa ban sim ni gajing baptis nga sim ni karai bangan baptis da kur kom hato ka long nem long ki kam ge apostol kendai gel nong de khot ban kong ong ni tikala jaman ba opolos udon na korin ba pol andaw la leng ba kita ki phang ki ba sheneng ula wan ha Ephesus ban la shem ki long senran bul ki ki phila pdiang ne mum sim khoj man ba phila ngej bar ki lai tho yu ngim sim la yos nyo wala don ne mum sim khoj on da kum tala kali ki ha ka e ki tala pen baptis pi te ki lai tho ha ki baptis su yonis te pol ong yonis pen baptis pi te ki jing pen baptis kala ba mon udah ong kita pajba kedai ban ngej ye ke ban sawan hadin jong u kata how jisu on the kila yos new ye kene la pen baptis ki hakerteng try jisu kini ki bro Ephesus ngam tiba kenukur kom ba ke shim ke baptis it seems por ba ke shim ke baptis kim de sio tho ba Henry on do Paul ye lam ki sio tho ye ke jisha la se tang ma pdiong jisu to por ong ki skula ba mot la se ngim tip yo tang ma pdiong jisu tang ma sio tho jisu ru kim pat shim ke ta karai Henry on ki sio tho pat wong menta pat on baptis se pi hakerteng utrai jisu te hangning yu i bakten ke jong ble ka sha la da kini ki por bala de mi le de jing bam de ger kom pen baptis ketim jong ble ka klem khang lat yangi wan ong ba orang ngalek kum ta nga klim niam kum ta ter kam don hiru Bible ben ong sepanga ta jing klim niam men suang yo snyo badan do dang rit junga klim niam ngating Henry orang ngawat benia ngam julap Bible klim niam ngalap tang we kalong klim breu bangim de ben klim yo breu rebon sin ka jing hikai madang la ka klim breu klim lok ban ye klim ya kumbak ong klim niam ma Henry ka we ka banga kwa ban kren hang ni ka basai kalong le kli nga hato dei ben baptis khynnah khyllung la ni rangbah kin jong blai ka kren on de ngila snyo tho ka kamram ga jongi ke de ban yelap ban hikai on de kisyo tho ai de ka mon lai loi jongki on baptis andre hato kalong bakla ban baptis dang khynnah ngan ong hoi
Henry la da ong pat ban pen ketang kam dei ka bakla kalong badai ban pen kentang. Kajing sim ye kerai ban pembaptis kadai kadak ka pi IT met ban men sim show Jesus Christ hakmat ki paiba khmat ka balang iwe ba pi ong atrai nga pediang yo Jesus kumonong penim ban no sius pa jonga kajing pembaptis pi sim ye kadak bangongan I no I ka pop sedin ngan pediang yo Jesus ban ngan im kajing im ka patmai kajing sim pembaptis ka pi sim pembaptis khmat ki balang pi ong na dom tagas ngi ngan yat hakalenti jong trai ban ngajet ban bod Jesus Christ ngajet ban im kat kum kajing kai kten jong ble om kat kum kajing penyat jong ka prathai om kat kum kajing penyat jong baman henry nga jo Jesus ba nga sim kani garai ba baptis kajing baptis kadai kajing ye dai jong pi simet ba pi pediang Jesus na do kamen sim jong pi but on pi sim kani kten jong ble kong ye pi on ai jing penim ngan pois tang artli de khon ki kam ki apostol ganong ba ar de khon ka ba khan re gong menta te bale pin tut bale pin slam to yeng to sha ban baptis ye me ban sai no ye ki pop jong me de kerpat de ka ba khot kerpat ye kerteng jong u hang ni kong no te bale min pin tut pi yang ni ka de jing khot bale min pin bale min pin slam to yeng Syubudur nga kran gani ke jok kentin ye ki khon jong pi to ki lap sio tho nganong ki bale pin tut to yeng Hato kena kelak ben yeng parum padla na tagadaw ni kong balay pin to balay pin slam la pis nyoto ye kene to yeng but to shim igrai but on trying a kwa but pin baptis kat kum gajing hikai kiten ke jong me kam de gajing baptis kaba ngishim kalday ben long tang bang pede kom kajing baptis kadai ben wan do do lo jungi Shua bangan pengkut kumang on pin nengkong ni day ban sio tho on ni sio tho ni nget nang ta sim baptis Henry menta perkelong kar markompong ki breu ki sim baptis shua senget nang ta hikai ki khamadin Henry ktin jong blekong hikai shua kin nget ba sim baptis ki lede pipet ji kini dur haganu keliang hagani kediang ni kamon hato Ynda la Rangbah lekna ken mau yu Jesus por bidang rin lapang ketang yu Ynda la Rangbah lapang baptis yu te kamut ke ban juba bi gene ke thom ni le ni ke mat pedeng ke bang bo ni ke sngi hatolong baptis por benang kena khlungong hatolong ban ketang hooi te kamut la no de gene ban sim ke baptis on dangi ngila ban sio tho ye kapop ye ke jingle bakla ban khamtam on ngi sio tho ban ngi pediang yu jisu balong nong penim ban no sio spa jongi de khot ke bakhado Jeremia san arpui to snap ye kene menta upai lang ubai ubabit bar baklem ke jing sempang ubadan ki khmat te yo ubadan ki skor te yo snyo hato ngilong kum ka por jong Jeremia dan pedeng jong pila se pi ong tip le se leng bag ni khopor yang pen mong phian re kita kam de ke jing thmu ke jinga subha map la denga kum pen mong phi Henry phi barong kren ke kum ktin ke jong ble hang ni kong don gi break besio tho Yekini Henry Kim le mar balai kiting gong la dangan le kini ki breu kan kren nga kabalang kin kren kum nga ni jing le rain kam de ke besok kam de ke bakai Henry lada pikwa banlong ke saki hoi kam de ben suk kit i gedeng kna to bod you try kam de ke besok let's say what ki bahayeng jong pikila ban kentaj ye pi Henry pi you try do ke do no jong pi ong a try hang ni gadon ngakwa ban IT kejing im junga hakin ho ye nga sisen kesngi le si la shim mi kata rai ban pembaptis rim dei manga ngampat su thoi Henry mentang su tho ngala le ki pop ki babon Henry atrai ke por ngakwa ban IT met ban sim shame ngakwa ban shim mi kejing pembaptis ku me mila bo ye kanuksa to ai ke ne khobor phinom long kum kita ki breu jong por Jeremia ki khon Israel ki badan ki skor ni kim yo snyo ki don ki khmat re kim la ben yo Henry ngam artatin babaro na pi pet ni video pio ba pi don ni pi yo snyo lang ba ki skor jong piro ka jingjet ka de jong pi ka jing pembaptis kten jong ble ka kren ne ka basai ba hakanu ko por ngi dei bansim ya kecing baptis kumang pim na dun kong sana do kentin baptizo ru kala syai baptizo ka bemut pengam apa immersion kamut ban pengam dun baro tela dan pedeng jong pi kwa ban siu tho shu ikene kamat pila ban contact yangi
hakini ki number ke bala bo room le nei la pisyo e ban forwarding phila ban texting ha WhatsApp le nei la don dang jung phi bala ban text lang ba email ru ngila bo ikani ka email harum te khuble shibo ni jing simpor jong people skap iktin jong ble ngai scam phila yo i jing khu bo to ai bo ble un yai krkhu un yai don kan le pin ai phi kamet pakot pakhia la pidon ha pedeng jing pang jing stom ngan yai teng bandua ye phi ban la da phikwa bangin duai phila ban comments ru ba ngila bandua ye phi ba i tho ki snong jong phi ne e bangila ban bo i ta ki mat jing duai jong phi ha ki jing duai ba shimet jong ni ha ying ha sem ru kum jo ba to ai bo bleng krkhui ngi kat bang kendo pat hakoi ka por nam ta ka burong jong bleng amen.